Paulinan yan, 33% mo na ning power supply ing ahakwa na ning espelapko, king, MPPCL, at sa salwande pa mo rin king wholesale electricity spot market ing mitatagan a 67%, anya tita siya o midaragdagan ing singil king power generation. Agpang kang Romero, explikane sana ning ERC sangkaan king mi Balen may hold at approval uling magkasakit na lang mamayad kuryente reng may Balen. Samantala king aliwa pong balita, mibuklat ne po ing nomination para king 2024 edition na ning Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Meto niya pong annual event ing MOCA ang marapat kayagna na po ning aldoning Kapampangan balang bulan na po ning Disyembre banwa-banwa. Nasa naniting midina lang puge at galaldeng mataynakan tamong kabalen amen agumpe kareng karelang larangan. Minitipon-tipon na rin miyembro ning MOCA Committee king Session Hall ng Sangguniang Pananaluwigan anyang August 19 bang pisasabian ing pamagsadya king MOCA 2024. Agpagking Arts, Culture and Tourism Office o ACTOP na ning probinsya, malyaring magsabit nomination hanggang October 10. Para kareng aliwa pang detali, malyari kong munta king Facebook page na ning ACTOP. At para karing miyalaw po mambalita, idakay mila po kaya kayo rin, king pamagbalik na po kaya kayong programang Nanu pata, Abak na Balen! Nino naman mo yung eme kibalo king peka pamusong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karing sang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, ing Kapampangan pride as sisig. Inya pang banwang 1732, agpang kang diksyonaryo ni Kasilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabian is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok.
bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya ka sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ng sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy, tana! Atin nakasisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka! Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya na kakabalen, o Areni ring dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit, ang makadato keng pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isarala ring gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento batang aywasan ng pangasira da Areni king albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, At agbalik po yung Abak na Balen ka rin pong kekatamung talapanalbe. Balang almusal, bakit ang miyaliwa naman yung kaya kayong panlasa. Subukan nyo po rin miyayaliwa ang meat products, kalupa na mo rin o-offer na po ning. Nanilagay yung meat products sa po ning RMM. Cold but cooking RMM Cold Storage Corporation. Bali po, lenyo po rin produkto nga rin mahakab sila at talagang sariwa ang pong malinamnamla. Dem pong produkto nga rin dem pong karelang karni, talagang manyaman na manyaman, talagang lalawin ko pa manulo na kuwawa, And then pong imported meat po, ingaliwada pong offer na manibatan pa po king Europe, USA, Canada, Australia, ang pong Brazil. Atin lang pong 20 stores, yung pong RM na yung produkto na po ng RMM Cold Storage Corporation na po king Manila, king pong Norte, ampo king Pampanga. Pasalan niya po yung Queen Rees Meat Products, yung pong location na po at po king Bacolor, at mo naman po king City of San Fernando. At apin po rin ang offer na po rin kaya nakakit po ka rin kaya kayong TV screens, At yung pong processed foods, kalupa na po ning tocino, bacon, ng pong hot dogs. Nakakit siya naman talagang world class, world class. Yung karelang pabrika, ang po rin karelang produktong o offer kayong publiko. Kaya balang Abak, subukan nyo rin. Bangantang kumapsi kayo, bungal do, manyamanin, pamangan, keti. Samantala, kita pong milabasa ang balita king Mocha. Diyan pong milabasan na awardee sa niyang milabasan banwa king Mocha 2023. Oy, Nina! Yapin po Philip Torres king pong Culture, Dr. Bernard Simon king Education, Joseph Ian Canlas king Emerging Category king pong Finance Data, Ingo Campos Betis Band 46, kaya pong emerging category, kaya pong institutional. Isabelita Manalastas Watanabe, king entrepreneurship. Honorable Carmelo Lazatin Jr., king government service. Police Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan, kaya pong law enforcement. Dr. Irineo Alvaro Jr., outstanding honorary Kapampangan. Dr. Mary Jane Alvero Almadi, outstanding Kapampangan overseas worker. Georgette Villarreal, also known as Aramuna, kaya pong Performing Arts. Dr. Filomena Reyes, king Science and Technology. Mark Joseph Ocampo, king Sports. Edwin Layug, king
visual arts. At sa iba pa pong balita, hindi raw kontaminado ng langis at grasa ang seafood na nakuha mula sa iba't ibang sampling sites sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Ito ang lumabas sa resulta ng sensory evaluation na isinagawa ng Provincial Fisheries Office at ng Regional Fisheries Laboratory nitong nakaraang Miyerkules, August 21. Batay pa sa Situation Report number 23 ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRMC Region 3 hinggil sa MT Terra Nova oil spill, nasa below limits of concern din ng mga seafood samples na nakolekta sa tatlong probinsya noong August 5 base sa polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH analysis ng CRL Environmental Laboratories. Ang PAH ay ang mga toxic o lason sa mga lamang dagat na maaring magdulot ng sakit na kanser. Bunsod nito, gagawin na lamang daw na every other day o kada isang araw ang sensory evaluation sa mga isda at iba pang seafood sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Samantala, ayon sa RDRMC, i-deploy na sa Ground Zero o karagatang sakop ng Limay Bataan ng BRP Boracay at BRO Sindangan nitong August 22 para magsagawa ng surveillance at monitoring activities. Gumamit din sila ng water cannon para tanggalin ang oil sheen. So karen po mamitang sulib ka niyan, ya? Malyari kong mga sulib, ay kanyaman po. Nung sa boss sulib, ang po pampriton Gigi, mamita ko pa muna bengi. O tena ako man mo, may order ngening Abak ne. Samantala, kasanungsungan ng makapaslag na ang ngeni pong baloy po kanyang milabas sa Paromingo, ne, last week, ne? Mas masala hanggang masala po yung aldo, ne, kasi itang balo talagang muran, ne, sung balanggat panapon, pero milaw siya, masaya yung midawon, ne, mesa gawa yung pong street dancing competition na ning piyestang Kamaro ning Balen ning Magalang. Talagang masayala po rin kekatamung Kabalen, kaya pong may palyaring festival ay nin, eh. Parte na po inining selebrasyon na ning most outstanding festival in Central Luzon anyang milaba sa Banwa. Iyapin po ini ing Piyestang Kamaru. Kamaru Festival is not only designed for merrymaking. There are some events, no, na kakayantamo, uling piyesta kailangan masaya, di ba? It's not only for merrymaking, but there should be a reason, no? Aside from celebrating our heritage, no, we also, of course, kalupan na pa rin ng asabi ko, no, we try to find solutions karetang possible tamong problema king agrikultura through this festival, no? Lukso-lukso! Apin ka no, reng metong karing karakteristik da rin may sabing insekto, inyaman ding balang performers, king street dance competition. Talagang antila mong Kamaro, laban nyo lang, maka costume lapang pang Kamaro. Sobrang nag-improve from the past street dancing and pre-interpretative dance. Talagang sobra lang mag-improve ngayon yung yapin. May amaze kami nga talaga karela. Pagpreparande at suyangan karela itang competitive spirit. At walula pong grupo bibat karing miyaliw ang eskwela pong barangay ding miligligan king may sabing kompetisyon at balang metong karela migsadyang matigik bang makapamietula karing karelang Kabalen. Tunay pinintalayan tura ring Magalenyo. Basta-basta. Uling hanggang ding urado, may nibatan lapa mo karing miyaliwan lugal, mabilog abangsa. Kaya ring
Kapalyan, namo naman atin nagding bagyang pamanuran ing kakasayan, uling migbalaw sa pamuring performances ring balang grupo king free interpretative dance competition. Sabi ko pinandin, it's not about the rhythm and the movement, but more importantly, it's about the unity of the community. Apo ba itang karelang pa mag-respect and looking back at the tradition in order to hone their values talaga. Anya pong Ikwanening Forest College, ing pwestong second runner-up parking street dance competition. Kabang first runner-up ya ing barangay Santa Lucia. Ating menikwaking kampeonato para king street dance competition ing tribong Magalaw. Second runner-up para king free interpretive dance ing barangay Santa Lucia. First runner-up ya ing tribu Magalaw. Ing kampiyon naman king free interpretive dance ing Deped Magalang North Cluster 1. Oneng ikaw po sana ningaldo alang minuling manangis uling antilawang menyambut nganding balang grupo pauli ning karelang atang premyo iba't king lokal kapan ni Balen. Sabi ko pinandin, it's not about the rhythm and the movement, but more importantly, it's about the unity of the community. Apo ba itang karelang pa mag-respect and looking back at the tradition in order to hone their values talaga. Samantala, menyang ring kawampangan artists King 2024 National Art Competition ning Government Service Insurance System o GSIS. King representational category, midi na lang galal ding mi kakapatad Ari Eduardo at Edu Pereras. Ikwaning Edu yung first place, paulo ni kayang painting mikititulong We Rise by Lifting Others. Tanggap yating 500 o kapit ng milyon a pesos. Ing kaya naman Kuya Eduardo, ing menikwa king kadwang galal king parehong kategorya. At inemang pamagata natutunan sa nakarang inialay sa kasalukuyan ing kayang entry at manikwayang 400,000 pesos. At para naman king sculpture category, ikwaning Francisco Sibug, ing silver medallion pauli ning kayang Lelang Adukit, ang kapit kamay series number 2. Tinanggap yang 300,000 pesos. Ing kekatamung Balen ay kong Francisco Cebu. Honorable mention na naman di Rosaldo France at Jesus Santos. May nikwalang siya 50,000 pesos deni. At doa pang Kabalen artist ding making finalist king abstract or non-representational category. Apin din ni Lauren Jasha Tolentino at Arnel David Garcia. Amenikwang siya 7,000 pesos. Big patindayagla naman king metong exhibit ding minyambot king 2024 GSIS National Art Competition. Atin yang temang ang bagong Pilipinas ing 19th edition ning mesabing competition. At viral yung video ning metong anak kalalaki emosyonal. At magreklamo para kabang manigaral yung sumuwaltal pabeto. Pinining 4-year-old ay Kent Marcos Lagman. Makatok ng King Abalacat City, Pampanga. Ayal ban king TikTok video. Mag-side comment si Kent. Kabang susulat ng letter B. King gayang workbook. Giliwan da naman ding netizens. Sanya, hanapin ng anak. Ready ba yung puso ko? Kay ba't mag-sign off the cross sa paini? Na naman in-expect Jasmine. Inginda na pong Kent. Marakal may tulaking video. May biglaya kanot masaya mo naman ing pamag-viral ng Kent. Mapilan ka rin may comment ding mga patula uling nga nakadala ka rin anak ko pang nakanda. Kabangatin mo namang aliwang talapan nalbea sinabing migaga nakala pa uli na ning pamanyarita na ning anak. Alarming ya kano ing aliwang sasabyanan nini. Agpang naman kang Jasmine, buri namong ilino mapaminto at magana kayang anak Kent. Akarelang magdili pang anak. Ana pa, uling anak ya pa ini. Napakano baling aliwang sabyana at kano mga baldugan iti ay eretuturwanan na babawalan nung atin niyang gagawan ay Agosto. Mensahe na pang Jasmine kareng pengareng kalupa na ikabare mo ing pasensya king pamanro kareng kegiliwan kareng karelang anak lakwas na nung
magumpisa na rin karelang pamagara. At syempre, Kabalen, value po bukod karetang processed meat products, talagang istong atin niya pong RMM meat shop, yung pong kaya kayong produktong kakanan, siguradong manyaman at dekalidad niya pa. Diyan pong mahilig king prime dine-in, ne? Karata pong steak. Ako, paborito ko rin steak ka rin, detang hama rin, ne? Hanggang Pasko, pamalamanan, making sandwich, kumabsi kayo. Hanggang pwede na ko pong kain, magpasosyal, uling available po king RMM meat shop. Dito pong niyayaliwad ang steak cuts, manibat po king rib, hanggang king wagyu beef. Nano pang panayan nyo, taglos na ko karing niyayaliwang RMM meat shops na ating pong 20 stores, Keti Bangsa, Manibatan NCR, atin muna po king Mabalacat, San Fernando, Ampong Guagua, Pampanga, sa sarap-sarap. At karen pong kekatamung mamanalbe po na Presi Manyago, maya pa Abak po good morning muna naman pong KK, ne? At karen pong kekatamung talapanalbe, taglos-taglos po, in kaya kayong pamagtutok, king kekatamung istasyon. Lalo na po ang pogtuan, kaya biyo kong pasibayo, malbe kayo pong naanupata din kaya katamo pong bisita, reta pong sinambot, kaya pong robotics, reta pong kayanakan. May kilaban po keng balo ko, Brazil Tintala keng Brazil din kayanakan na Areni. At simbot do ring international contestants, ne? Sinambot siya po rin din kayanakan tamong Balen. At para keng buong Pilipinas, ila pong mig-represent kaya katamo. At mayari niya po yung kaya kayong programang Abak na Balen, karen pong datang Aldo. At sunay pong pasibayo yung kaya kayong talasuyo, Paulo G. Santos. At ako naman po Jody Dizon Mercado. See you later at nanupata. Maya Paldo po kaya kayong man.